bahlali ninjani sengiphinde ngabuya futhi ngibuya la nendaba ezingimangazayo. Kunendaba ekhishwa uJackie uthi ama-influencers amaningi ubeke ngokuthi u-30% wawo uwenza imali kahle ngoku-influencer vele ngezinto lezo aba-influencer ngazo ezi-right, but 70% ukhala ngokuthi benza imali ngocansi, basivala amehlo benze ngathi konke kuhle kanti bayazi emakhoneni ukuthi benzani. Zanzima lezi zindaba. Uthi nje i-30% yabo ibona abama-influencer enza imali ngoku-influencer ngendlela e-right, kodwa i-70% no. Angazi-ke noma nani niyavumelana yini nalokhu, ngoba uyibeke nje kwacaca ukuthi laba abanye bazoleke besikhohlisa la bengena koma-TikTok, bengena ko-Instagram, benzani kanti bafuna laba phela bakantshebe ukuthi bababone ukuthi bayasileya. So wena uyibona kanjani le ndaba bavele phela ukuba influencer usuke uheha umuntu ukuthi ayothenga loyo nto oyidayisayo oyi-advertisayo. Angazi mhlawumbe ngoku-advertisa lapho kuze kufikele ezingeni lokuthi-ke manje baze bahehe nangomzimba yabo. Asazi-ke lokhu ukuthi kuliqiniso elingakanani, bazana bodwa, basebenza bonke, asingeke size sikhomente size sithini, kodwa uyibeke nje kanjalo ukuthi abaningi bayenza kanje. Mhlambe bonke babenza kanjalo but waswaphuma egamini. Manje usezoshiya abanye-ke aba-expose, abakhulume just because akasekho lapho egamini ngoba naye self we-influencer. Okay fine, kodwa manje why usu-expose abanye abantwana makuwukuthi bona indlela abayichuzile ukuthi bayiphile? Angisho ukuthi ngiyabakhulumela, sengiyabeka nje ukuthi okunye kumele ukubona, kumele ukukhuluma, okunye akumele, ngoba manje usu-expose leya ndawo ebekade ifihlekile wena so uyikhulumini. Angazi nani-ke zizweleni, ngithanda ukufa, ngicela ningifollowe kanjalo nje. Bye.